none ubu ngubu akaba yaragiye kwiyahurira hariya hejuru. Ubwo nibwo rero guhubuka yikubita muri kaburimbo ntiyapfa. Bivuze ko uno mugabo yagaragaje yuko ari impanuka yagize, we ataragiye kwiyahura, kubera yuko yumvise akantu kavuga yuko umuntu wagerageje kwiyahura itegeko rimuhana rirahari, agomba gucibwa amande y'amafaranga navuze umubare, ndetse agafungwa n'igifungo navuze igihe kuvuga yuko uru rutare rwa Ndaba bazarusatura bakajya bakuramo amabuye y'agaciro bakayohereza hanze, amadovize n'amadolari akaza nongera kugaruka mu mwaka w'ibihumbi 2025. ni ukuvuga ngo bagiye kuzita amazina ingagi. Bivuze ngo ingagi zavutse zigera muri 40, harimo 18 zavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye. Kidasamura TV Rwanda yongeye gushimira umuntu wese wakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, imubwira ngo ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, n'ibyo tugezeho niwe tubikesha. Naho utarakora subscribe, kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo uzajye ubona ama videos umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo Kidasamura TV Rwanda ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kugaruka mu karere ka Karongi, ubwo umugabo w'imyaka 35 nk'ahazwe hano ku rutare rwa Ndaba neza mwaririya koni ryaho mwiriya misozi itatu, ndetse impande ya hariya nyine hari icyapa cyanditseho urutare rwa Ndaba. Umugabo ahubutse ku rutare hejuru yikubita muri kaburimbo. Iyi video ndaza kuyibashyirira kuri Kidasamura TV Rwanda muyirebe, murebe kuntu no mugabo yahubutse ku rutare hejuru rwa Ndaba yarangiza akikubita muri kaburimbo. Bivuze ko rero uyu mugabo yashakaga kwiyahura, ariko none kwiyahura aza kubivamo, ari bwo arimo azamuka no ku musozi hejuru, arangije aranyerera ava hariya hejuru, arangije yikubita muri kaburimbo. Abantu muzi ku rutare rwa Ndaba nimwe bwe ndikubwira, reba hariya hejuru ya kaburimbo niho yamanutse, arangije ahita yikubita muri kaburimbo. Uno mugabo murabyumva yavunaguritse, ntiyapfuye, ariko arakekwaho yuko yashatse kwiyahura bikanga. Bivuze ko murabizi yuko kwiyahura itegeko rihana umuntu washatse kwiyahura napfe, murabizi yuko rihari, arafungwa ndetse agacibwa n'ihazabu y'amafaranga. Ariko uno mugabo yagaragaje yuko ni impanuka yagize, ntabwo yashakaga kwiyahura. Bivuze ngo kumanuka hano hejuru ku rutare akikubita muri kaburimbo ntabwo yashakaga kwiyahura, ahubwo we ni ukuvuga ngo yari arimo atondagira umusozi ngo arimo akora siporo. Ibaze ikintu yireguje avuga. Ariko abaturage batanze amakuru, murabizi yuko ubufatanye n'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano zose zihana amakuru. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uno mugabo yashatse kwiyahura, umusibe ejo biranga, none ubu ngubu akaba yaragiye kwiyahurira hariya hejuru. Ubwo nibwo rero guhubuka yikubita muri kaburimbo ntiyapfa. Bivuze ko uno mugabo yagaragaje yuko ari impanuka yagize, we ataragiye kwiyahura, kubera yuko yumvise akantu kavuga yuko umuntu wagerageje kwiyahura itegeko rimuhana rirahari, agomba gucibwa amande y'amafaranga navuze umubare, ndetse agafungwa n'igifungo navuze igihe kifungirwa. muri kumva bivuze ngo rero n'umugabo yahise atitira agira ubwoba, yahita avuga ati reka njyewe nari ndimo muri ka siporo nurira imisozi nibwo kunyerera nikubita hasi. Ibi rero byabereye ku rutare rwa Ndaba mu karere ka Karongi. Bivuze ko naho rutare rwa Ndaba bari barwemeza mirimo, bari hafi kurukora, bari hafi kuza kurusatura bagakuramo amabuye y'agaciro. No kuvuga ngo ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwavuze yuko uru rutare rwa Ndaba rugiye kubyazwa umusaruro. Bivuze ko habonetse abashoramari bashoramo amafaranga. Ubwo bishatse kuvuga yuko uru rutare rwa Ndaba bazarusatura bakajya bakuramo amabuye y'agaciro bakayohereza hanze, amadovize n'amadolari akaza nongera kugaruka mu mwaka w'ibihumbi 2025. No kuvuga ngo bagiye kuzita amazina ingagi. Bivuze ngo ingagi zavutse zigera muri 40, harimo 18 zavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024. Izo zose
bazazita amazina. Ibi bizabera mu karere ka Musanze, murabizi hariya mu biyaga hariya hatuye ingagi, hariya mu birunga niho kwita amazina bizabera. Bivuze ngo nzaba nashyizeho live kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo murebe uko bazita ingagi ndetse muzumve n'amazina bazita ingagi. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubashe kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Yongera gushimira umuntu wese wakoze subscribe, uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Bisobanuye yuko rero nawe utarakora subscribe wakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko Kidasamura abakorera ibintu byiza cyangwa ababashakira ibintu byiza, ndetse abagira ngo mumenye iterambere, ese ubukungu. Ese mwari muzi yuko Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva yatangiye urugendo rwiwe rw'iminsi 2, yatangiye akazi asura inganda zitandukanye ndetse n'ubuhinzi n'aborozi? Ndaza kubigarukaho mu kanya. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahe ubuzima buzira umuze. Ndetse muntu uzi ko wakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda